klub, tako da im treba pomoć, pogotovo kad se zna da je to prva seniorska sezona gdje nije lako. Sama ta situacija, vidim po igračima da su motivirani i da žele svim snagama i svim svojim znanjem ući u ovu utakmicu sa Bijeljinom koja neće biti laka, ali žele ostaviti kožu na terenu i pobijediti. Zato ih volim, cijenim i poštujem i mislim da smo u stanju pobijediti bilo koga, ali isto tako moramo znati da s druge strane stoji protivnik koji će dati svoj maksimum, a ja vjerujem da su moji igrači spremni da pobjede u sljedeću utakmicu. To je ovo što smo imali pitanje, gospodin Ivković, dolazim najslabija ekipa ligi u ovoj sezoni. Željezničar je upravo na takvim utakmicama znao kiksnuti, evo, primjer Bosuć, evo, kako ćete vi motivirati dodatno, evo, ispričali ste nam uvod, kako ćete dodatno motivirati igrače i objasniti da su ovo ipak utakmice koje su možda na neki način jedno od težih. prvo, ne igramo sa najslabijim općom. Statistika je jedna, a stvarnost je drugo. Jer ta momčad pobjeda Veleža, no? Veleža su drugi, da. Veleža su drugi, da. Veleža u Mostaru. Znači, mi pričamo, ja uvijek ponavljam istu priču. Znači, prvenstvo je nepredvidivo, prvenstvo je vrlo izjednačeno. Za sad je Zrinski i Tuzla City, više Zrinski nego Tuzla City su se odvojili. A ovo sve drugo je vrlo blizu jedni drugima, svakog može dobiti. Zato kažem, mi smo kući uvijek favoriti jer imamo navijača kojih niko nema. A uvijek dajem 1% favoritizma našim igračima, mojoj ekipi i tako ćemo se i ponašati. A što se tiče kikseva, o tom potom, jel? Sad kad govorimo o utakmicama tipa Posušja, pa tipa Prijedora, pa tipa Bijeljini u Bijeljini, to moraš imati iskusne igrače da bi ti rekao da je to kiks. Samo iskusni igrači, pomognuti nekim mlađim igračima, mogu doći na takve utakmice i pobjeđivati. Jer u tim ekipama ima igrača koji imaju 10 puta više utakmica nego što imaju naši igrači u prvoj ligi. To su iskusni igrači, to su igrači koji su puno toga prošli, ne ulazimo u kvalitetu, ali ulazimo u one detalje koji su vrlo bitni na takvim utakmicama. Čvrstina, agresivnost, pogotovo kad oni igraju kući. Tako da, zato i kažem da je ovo ubrzano odrastanje za moje igrače, koji će taj put odvojiti i razdvojiti na one koji će uspjeti i na one koji neće uspjeti. Ali njihovo ponašanje svaka čast. To je najveći karakter koji se nekad trenirao igrača, ne govorim o kvaliteti. To su igrači s najvećim karakterom kojeg sam ja do sad trenirao i možda čak s kojima sam igrao. Evo, gospodine Ivkoviću, iskoristit ću priliku, izvinite Sanele ako sam te omeo. Sad moraš popisati pola presice. Ovako ćemo, malo su kolege pitale pitanja koja sam možda i ja htio, pa ću pitati nešto drugo. Koliko ove reprezentativne pauze zapravo utiču na ekipe koje su, ne znam, u sredini tabele i koje se bore za nešto, da li ih to poremeti uopšte i kako to ide iz vašeg ugla? Imaš one ekipe koje ima recimo povređeni igrača koji trebaju da se vrate, da ponovo naprave ekipu, imaš igrača, imaš klubova koji ima ovdje jako puno igrača u reprezentaciju, koji manje rade, oni koji igraju ti sretni, oni koji ne igraju gube 10 dana rada, jer se radi na drugačiji način u reprezentaciji nego u klubovima, ali ja iskreno što se nas tiče, ja volim da prvenstvo je završeno. Hvala. Evo, ako može Samire i tebe da pitam jedno pitanje. Prije svega da ti čestitam prinovu, upućeni smo i mi mediji, naravno, i sve najbolje. Reci mi, kako ti vidiš sada sljedećeg ovog protivnika, da li se pribojavate Radnika u smislu da njima je jednostavno svaka utakmica kao posljednja, a oni baš nemaju šta izgubiti, ili vam je to možda i olakšavajuće ako smatrate da su oni pod imperativom samim tim da su pod većim pritiskom? Mi, kao što je
kaže, respektivno svakog protivnika i gledamo više sebe nego znamo da igramo na svom stadionu i nadam se da ćemo imati, uviđen se da ćemo imati podršku naših navijača i da ćemo mi prenijeti ovo što radimo na treningu i na utakmici. Ja vjerujem ovoj ekipi, kao i Šefko kaže, možemo puno bolje, znači samo da prenesemo ozbiljnost i rad sa treninga na utakmici. Tako da ja se nadam da mi u nedelju radit ćemo svoje pravo liste i doći do svog cilja, odnosno pobjede, što su sigurno jako dobro doći za posljednji dio utakmice ovim mladim momcima za samopouzdanje. Težak je period iza nas, ali uz podršku i da svi budemo skupa, jedino tako možemo izaći iz tih svih problema. Tako da pobjeda sigurno da bi olakšala novu četvrtu. Hvala. Evo godinama si bio standardan, jedan od najboljih igrača Željezničara, ove godine imaš malo drugačiju ulogu tog nekog džokera skupe koja prema onome što se pokazala u potpunosti odgovara. Kako ti vidiš na to i kažemo koliko tebi generalno kao igrač odgovara? Normalno da svaki igrač želi da igra, čak i ja. Ali poštujem odluke Šefa i ja sam bio u ekipi. Koliko god dobio priliku, ja ću davati svoj maksimum kao i uvijek sam dao. Tako da tu sam, kada sam se vraćao, rekao sam želim da pomoći ekipi. Da se ne osjećam da ne mogu pomoći, vjerujte da ne bi ovdje. Tako da sve dok se tako osjećam, bit ću tu na raspolaganju sam ekipi, dajem sve od sebe da pomažem ekipi i igrački na terenu i van terena i na treningu. Tako da znam dosta puta sam bio u ovakvim situacijama. Imali smo mi i prije ovakvih problema, ali jednostavno ekipa mora da bude skupa i kada sam skupa, znam da sam isti problema. Tako da put ja moram isto da pohvalim kao Šef kaže, momci su stvarno jako karakterni, jako pošteni, jer su i oni u ovom trenutku jako mali svjesni situacije i jednostavno ne smijemo padati, moramo mi raditi, jer pošten, uvijek kažem, pošten rad i trud se isplati, tako da mi pošteno radimo i trudimo se, ja se nadam da ćemo se to vratiti i da ćemo do kraja ovog dijela uzeti što više bodova. Ja ne prvi puta u posljednjem vrijeme Rudara, koliko je to znači vas nekoliko pojedinaca koji ste iskusni i stari, koliko znači generalno za ekipu, za ove mlade momke koje trenere spomenuo? To znači sigurno, i ja kad sam bio mlađi igrač, puno mi je značila podrška Omerovića, Edice Mulaća, Gredića i svih starih, tako da sigurno da moje prisustvo i starih mojih kolega da jako znači mladim igračima. Isto ta posljedna utakmica, meni je drago, opet nije mi drago zbog mene, jer tako ne gledam, uvijek gledam ekipu. Ja sam postigao taj gol, normalno svako voli da da gol, ali više mi je drago zbog ekipe. Jer loša bila atmosfera, onda oni bi pali još kao mladi igrači, izgubili smo utakmicu, onda bi pali psički, to je bilo teško dizati za narednu utakmicu. Tako da dolazila i pauza 15 dana, to treba dizati i trenirati, to je jako teško. Tako da taj gol digo je te momke na jedan normalniji, bolji nivo, kako bi ovu pauzu iskoristili smo je jako dobro trenirali. Tako da jako bitan je taj gol bio za ekipu, za naš kolektiv. Tako da nadam se, sad ponavljam da ćemo izvući pouke iz ovog svega i izaći mnogo jače. Hvala. Hvala.